Wel, dwi'n barod am yn gwestai. Wyt ti'n barod? Fi'n barod. Felly, Ed, ti eisiau rhoi croeso cynnes i Bryn? Gwestai cyntaf ar brawd y Sul, mae'n dod gyda chyflynydd dawn Nis April. Mae'n dod o ddim ddim o bell ar ryw, roi croeso cynnes i Bryn Will. Ti'n licio hwnna? Tro cyntaf di dod mewn i gyfweliad efo rap. Beth gwahanol di? Da. Nice. Sexy. Dwi'n gwybod am hynny. Na. Right, Matt. Okay. Fire away, Right, cariad. Fire away. Beth ydy'r cyfres teledu newydd? Wel, y cyfres newydd y teledu di Cegin Bryn, rhaglen o'r llyfr Bryn's Kitchen. So, 6 rhaglen, 6 cynnwys, ac un bob wythnos yn dalas 3 receit am 1 cynnwys. Felly, pa gynhwysion? Which ingredients? Y cynwysion cyntaf, cig hela, game. Mae gen i cregyn bylchog, neu scallops i ti a fi. Good Welsh. Ie, mae'n dda, di. Dwi'n dysgu hefyd, Matt. Dwi wedi dysgu lot ar y gyfres yma. But most people, Welsh people just say scallops. Scallops. Neu scallops nai. Betis, which is beetroot. Gair newydd i si ddysgu. Mae gen i cig owen, siocled. Mae gen i bysgod da o amgylch Cymru. Mae'r Welsh black beef. Iddo fi y cig eidion gorau yn y byd. A mae cockles, mae pawb yn abod cockles efo Cymru. So you know what Welsh produce is? I did. Yeah. On the spot, I don't. Cynnyrch. No, exactly. Cynnyrch o Cymraeg. O Gymru. O Gymru. Literally produce from Wales. Okay. Achos mae Bryn yn siarad, mae'n ffantastig. Ar Saturday Kitchen, ti o hyd yn siarad am gynnyrch o Gymru, a dwi fel hyn, da iawn. Beth ydy dy hoff cynhwysyn? Dwi'n mwynhau coginio a bita cregyn bylchog. Coginio yn amlwg wneud i'r hostio. Dwi'n mwynhau popeth amdan cregyn bylchog. Iddo fi, y cynnyrch gorau sydd allan o'r môr. Na ti'n wedi coginio, what's last night now? Neithio. Neithio. Ti'n wedi coginio neithio i ti? Ydw. A ingredients, achos mae Nia yn prynu? Wedi prynu. Wedi prynu llyfr newydd ti. Diolch yn iawn. Cegin Bryn. Cegin Bryn. Na, show the food. Well, yeah, let's not build it up too much. I'm going to build this up. Okay, right. I've made my first ever Swiss roll. E.T. Bryn. Swiss roll. Beth yw Swiss roll yn Cymraeg? Swiss roll. Swiss roll. Roll Swiss. Roll Swiss. Mae'n debyg. O, edrych yn iawn. Beth ydych chi feddwl? Ie. Mae wedi wneud efo cariad. This is the whole thing about baking. It's made with love, iawn? Okay. So ydych chi'n teimlo'r cariad? Oh no, look at him. Look, he's getting in there to look at the... Mae gyda'i baned yn barod. Yeah. Gael ei gacen. Never mind a paned. I think you need a gallon of water with this cariad. Right, chi'n barod, boys? Mae'n edrych yn dda. Ydy? Mae'n edrych yn ysgafn? Wyt ti'n cyntyn nhw? Ie, mae'n edrych yn dda, ie. Sa'n siŵr what it tastes like. No pressure now, boys. Right. Okay, nice. Mae'n edrych yn neis. Ti'n cyntyn o, Matt? Ie, fi moyn trio. The first taste is with the llygaid. Drum? Bach o drum? Mae bach yn drum, ond... O, dyma ni! Dim merches nesa. Fa'n coginio Swiss roll ar yr rhaglen Cegin Bryn. So eisiau dysgu bach mwy i wneud o'n iawn. Gwylio fo'n os mercher. Ti'n hyd yn oed i blasu eto? Matt di bod o'n drum. Perffaith. Na, dim bach o drum. Mae'r blas yn ffantastig, ond bach yn drum. Nes i ddilyn y llyfr. I followed the book. Well, you know. What more can I say? Ond mae'n flasus iawn. Da iawn, Nia. Beth bynnag. I symud ymlaen. Diolch yn fawr. Beth ydy dy gas bwyd? Fy gas bwyd. Beth i goginio yn ddrwg. Dwi'n mwynhau... Dim dy Swiss roll. Diolch. Dwi'n mwynhau... Dim bach. Dwi'n mwynhau popeth. Ond ti'n cael goginio yn ddrwg, dwi ddim yn mwynhau o. So ddim y cynhwysyn, not so much the ingredients, ond os ydy wedi goginio yn ddrwg yn wael. Bad cooking. Reit wel, Bryn, mae dy Gymraeg di yn hyfryd. Cymraeg dimbych. It's a gorgeous Welsh accent. It is. But we are going to put Bryn on the spot now. Instead of ti ar y spot, Bryn ar y spot. Felly, ti'n barod am ein quiz ni? Dwi ddim yn barod, na. Drum roll, please. Right, where's our quiz? Cari quiz. Ti'n cari quiz? Ie, fi'n cari quiz. Ti'n barod? Ti'n barod. 20 seconds. 20 eiliad. 20 eiliad. Right, ar y cloc. Ar y cloc. Da iawn, Matt. Diolch. Gyfieithu, translate, gymaint o eiriau, as many words a phosib, iawn? O Saesneg i Gymraeg. O Saesneg i Gymraeg. Iawn. Okay. Ooh, makes me all nervous thinking about it. Ti'n barod? Okay, 1, 2, 3, go. Kitchen.
Cegin. Spoon. Llwy. Cake. Cacen. Flour. Blawd. Bake. To bake. I bobi. Butter. Menyn. Frying pan. Padech ffrio. Oven. Pop di. Pop tea. Apron. Apron. Dim syniad. Fedog. Fedog. Fedog, ie. Da iawn. Da iawn indeed. Ti'n mynd i nôl y bwrdd sgorio? Sgorio. Watch yourself. Knock me out. Watch yourself. Right, na fe. Ar y top. Okay. Ar y top. Ar y top. Strange that. Bryn. 8 yn gywir. 8. Wai. Yn ddrwg. Da iawn. 8. Da iawn. Da iawn. Da iawn i ti. Diolch. Felly diolch yn fawr i ti am ddod i gael sgwrs efo ni. A da iawn, Matt, am ddysgu Gymraeg. O, diolch yn fawr. Neis i weld. Fi enjoyo. Da iawn. And it wasn't too painful, you managed to follow No, it. it was fine. I'm sweating, dyn A bach. da iawn fi am wneud Swiss roll. Bach o drum. Be it. I'll keep practising. Iawn. A cofiwch wylio Cegin Bryn bob nos Fercher ar S4C. Yeah, now, get on the website for all the information. Swiss roll ingredients included is udrifflig.s4c.co.uk, blind slice, hub. Before the break, we have Ed with the word of the week, which is cogydd, isn't it? Ed, take it away. Cogydd. Cogydd geiriau ydw i. Coginio geiriau gyda 1, 2, 3. Rostio, ffrio neu ferwi. Cogydd geiriau ydw i. Love it. That's great. Cogydd geiriau. Cogydd Is geiriau. the word, Yes. chef. Oof. Dewch nhw ar ôl yr egwyl. Ewch i wneud paned bach. You might need a cup of tea bach. Yeah, absolutely. After the break, we'll be talking to Rodri Owen and we'll be discussing the gossip from the soap operas, which is Opera'i Sebon. Easy.